To grow up here is very evil, I would say, because there are a lot of stuff you see. If you start being a gangster, you won't get out. Yeah, you can't guarantee if you're gonna live tomorrow because you're dead already. And it is a Tuan pod again. My name is Kawan Charles, and this is my Tuan brother Cameron Charles. Today we have an absolute legend in the house. Okay, when you hear his name, you are absolutely feared when you're on the pitch. It is one of the most iconic plays in Menenberg and on the Cape Flats. Today we have Craig Jones. Die man is bekend in Menenberg, Reigate, Ottery, Mitchells Plain, wherever you go. This guy is a legend. Craig Jones. Welcome to the Tuan Pod, man. How are you? Hi, Who's that? hi guys. Yo, it's an honor to be here. Yo, bro, you know what, no? You are by far the best player in Menenberg. Dat is je beste mee, bro. Aan Menenberg. En ons het groot respect voor jou. Want ons het voor je groot geraakt. No? And when we see you, ons zien een role model, man. Ons zien een role model. En baie light is, hulle het die opportunity op jou doptel nou nie. Right? But for us, dat is die beste player in Menenberg by far. Before we get into that, sê vir ons, no? Van jou skoolloopbaan en waar jy groot geraak het. En waar kom sokke vandaan? Yeah, I'm Craig Gregory Jones. Live in 5 Olga Road, Menenberg. Okay. Kan Amerikaans praat soms? En ik heb bij Zonder in school gehad. En later heb ik Hollandale gehad. The Collindale? Ja, Outside of Menenberg? ja. Hoe kan dat? Ik was een trend, man. Het was een trend geweest. Mijn zuster daar gehad. Eigenlijk, ik heb 4 siblings. Okay. 3 zusters en een broer, Pretty Jones, hij is de oudste. Soos Bradley en mijn oudste zuster Wendy, hulle het by Silverstream gehad. Nou is het nog die middle sister, man. Toe begin die train met het Saints, is gaat taxi vat en Ja. right, gaat sy by Carlandale. Nou is ek mos aan het follow it. En like my grades was goed geweest, ek moes lekker grades gehad het, man. Okay. Alright. En toe, alright, follow vir haar. Maar man, te weet ek is gewoon misstep geweest, man. Hoe weet jy nou? Wat het jy gedoen? Ja, sis my. No. Ding was ek het doen het op high school, sy moes nog nie Menenberg nie, man. Oh, wat is buiten die plek? Ja, sy meet mos nog ander mense. Reg? Sy Ja. maak vriende en hy. En hy het ook voetbal ook nog. So raak in voetbal het ons nou, soos like hulle speel klas tournaments daar en daai. Ja. Alright. En ek was eintlik 'n right back daar op in die high school team, net om in die team te kom, man. Speel ek right back. Wat die manier van my sê, hey, sy is mos nie right back nie. Nou vra ek hoekom? Hy sê man, sy wil net vorentoe gaan. Sê ek ja, want die paal is mos al voor, man, hè. Okay, dus ek haar gewissel, tot staan het 8 toe. Nou is wel must man, ze doen goed wat ze niet moet doen. Ze gaat school toe, maar ze gaan niet hier naar school toe. Ik heb dat elke jaar geslaagd. Net hoe cool lijkt, ik krijg me draad recht. Ja? Net in mijn kleren nog vastgezet. Het is een oorloplaats. Nee, in de ogenplaat, niet mijn kleren nog vastgezet. Maar ik heb het gemaakt. Ja. En toen bleek me met mijn ankel, man. En toen had ik het worst. En toen ga ik bij mijn kledij. Okay. Ja, ik heb net zo staan het 8 net. 2 maanden gaat bij Hollandale, ja. Dus ik klaar. Toen had ik mijn kledij toch heel meer kans aan. Ik heb een zaak klaargemaakt. Hoe is je childhood, Jones? Hoe is je groot geraakt? Dus allemaal groot geraakt zo. Maar niet zo aan hoe je niks hier in te zitten. Dat was altijd heel geweest. Is je man je pa hier? Toen is het nou nog, ik ben zo geblest. Daarop had ik zo bij je, ik ben bij je geblest, because ik nog niemand verloren. Ik nog niemand ernstig iemand, like, mijn oma en opa hadden het maar nodig. Maar dus like mijn familie, man, mijn close family, of iemand vrienden ook, je hebt vrienden verloren. Along the way, voetballers ook verloren. Maar dus like close family, man, nog nooit, ja, ik voel zo onnetig geblest, man, elke dag.
Sounds when you play na dan speel no. When did you realize that it's class, that the talent? Nee, dat ik hier lijstje. Ik kan net persevere, zoals ze. Ik het hier die lijstje is klassie. Zij kan maar hoe maar ik als hier het zontje. Is gewoon van mij te zoeken gevoel. Is het? Ja, tot op nou nog toen wie zei because is iets wat ik net zou doen man. Dus like ik speel nou bij Afrikaans nou. Dat mensen zeggen van mij, you know what? You can turn left and right. I can pass you the ball anyway. Wat voor mij is het? Pass die bal mij man. Zien ze? Iemand zoals mensen zeggen van mij, wie zei, ik heb mijn oren bij hart man. Ja. Toe dus dat is ik een oren man. Zien ze? Maar als je brand met oren. Wat nou zo is en smakelijk het nou dan recht. Okay. Jo, als je dan maar joh, hoe zit bij je voor oren dopgehouden? Dan realiseer je hoeveel mensen het geoorst dopgehouden. Ik hoor die lijstje nou maar eens. So zij witty, dat zij dat talent is. Zij. Maar andere mensen zeggen, nou, het is. Alle mensen hulle prijs me altijd. Maar dus bij mij, als ik gewoon net zo man. Die ding is niet. Als je het gaat weken, als je niks uitkrijgen. Zo'n is nou 39. 39. Hoe heeft zij die siala hangen van de teenager tot die ouderdom van 39? Hoe zij hij hangen om te spelen? Because ik en mijn broer, we zijn nog geen tijd, we zijn klaar. Hey bro, dat kan niet meer bro, dat kan niet. Hoe doen zij dat? Gewoon power man. En dat is jouw Die freaking. en dat is jouw belief. Ja, ik wil nooit zien. Wat is dat? Ik kan je met van mij geen goed dan, hè? Want ik eens zal ik spreken, niet like money wise en like material things en dingen niet. Maar als je van mij plekken en mensen ontmoet, oor die tijd, né? Maar ik spreek het, ik zal met je man. Ja. Ik was op drugs geweest altijd, op mindrugs, op tik. Dus ik inaast een van mijn vrienden, als shallow, maar shallow. Yes. Mijn pa, als hij mij kwaad had, oors kwaad had, als ik inaast een wat in die pakje geklommen, dan blij hulle. Bravo, dan blij hulle. Ik inaast een wat samen gaat. Die mensen zeggen mij, ik is mal. Van, hij is wat ik doen. Wat kan ik doen op zo'n voetbal? Jo. They say basically football is your safe. Zo, ernstig geschreven. Dan zij praat nou van die draai. Ik niet eigenlijk. Serious legend, I did not know about it. Jo, wat ik minder. Wat het hij begin? Hij was ziek. Ik in mijn oren klein. Ik heb Pieter, Pila, Tauhid, Hamad, ja. Was ik aan de 17. Ja, dus ook op drugs geweest, dat was bij je stout toen. Of was bij je stout. So, football saved your life. Dat was altijd part van mijn life. Jo, nog nooit mijn life kon zien. Iemand tot wat ik bouwde kom speel, ja. Ik rust op alles. Iemand tot op een dag te denken mensen altijd ik op drugs, maar oké, wat iemand zei dingen. Ja, opinie. Ja. So, hij tikkie van mij niet, hij nog nooit mij getikkie. Wat iemand zei, sê, iemand wat hulle van mij, kosijn all-stars, wat dan met kosijn niet, je weet wat ze eigen zullen. Ik is hij persoon wat hij is nu weer veel, ik is ook wat, like spaat in, doen zulke dingen. Hij is om voor mij te houden bij hulle man. Ja. Dan zien ze hoe is een mens. Hoe gaat bekijkt aan Oosters? Hij is een highlight. Hij is een highlight, ja. En usa laan toe gaan. Ik wil praten van aan Orion in die Kaasel. Nou, sorry kami op hype na. At Menenberg na sa Menenberg as abit sa. In kay flat sa bit. Oren in Pialas. Alas sa tiba Infini. You moved from Orient to Pialas. Die tijd no, Oost was jonger met Oost. Het was Nisi in Menenberg. Craig Jones moved from Orient to Pialas. Hoe was hij geweest die tijd? Ja, dat heb ik altijd. Maar het ding is die man. Op een moment daar is het zo. Weet je dat ja? Op een moment daar is het zo. If you have nowhere to go, no? Ja.
was skoot. Right? Dus ik was van, ik kwam oren van zo'n tijd af, uit die dop uit, right? Ik zie ook toen wat dacht ik is een oren. Ne? Hindi kala siya. Gespeel ne? Hmm. Up and down. No? But as you can see it, if you have nowhere to go, you must look for other alternatives, right? En het gebeur nie. Were you frustrated by Orion? Toe kom toe soos daar was ook calls vir my like ander teams, right? Ek wil ook gaan na team man. Maar daar's iemand wat my gesê het wat saam gespeel het. Kirsten Arends wat my gesê het. Sy behoort hier nie man. Nou dink ek, waarvan praat hy? Ek is mos nog hier man, net hier. Orion reg. Ek wil Orion mos nog vat na die next level toe. Right? En ons het dit gedoen. Niet as jy dat jy het gedoen, ons het teruggevat van 'n lewe. Het was baie difficult ja. Daai was nog baie difficult because ons baie leagues gespeel het en it was like really difficult, but my manne wat saam gespeel het, hulle is die ultimate. Ja. Hulle is die ultimate. Hy characters en die willpower is eintlik meestal die hulle wat ek nog altyd voetbal speel. Wow man. Ja. Die groep wat ek al gesê het. Ja. Ja, die hulle eintlik wat ek nog altyd speel because hulle lief om met ons dinges man. Wat was die meeste goals as ek geskoor het in 'n game? Ek dink hy Coke Cup game, wat hulle speel in die Cassie Park. Ja. Wat skoor was daai game? Maar sien jy soos sulke dinge ek onthou dit man. Is dit? Ja, hy het zo'n man. Ja. Ons onthou dit. Ja, because is te veel man. Te veel goals. Ja, is te veel en die tyd toe man. Sien jy? As ek net dit geweet het, hoe gaan dit sins? En is nog meer folk, was nog meer like into it man. Dus ek was like game is klaar, as ek kry gaan nou move, ek gaan nou jongens. Ek moet is like as hy nog gepraat het na die game aan my te gesê want hy kans en daai sal ek Ek wil iets verander as ek aan die vergiet sou baie disappointed wees. Wat? My assist. Hoe kan ek dit vergiet? Hè? Sy gaan my eerste Castle goal. Ja, ek weet. Sy gaan my eerste Castle goal op alles. Hy het sommer toe my mind gespring wat my ding is. Hy sommer my mind was want ek kan onthou ek het nog gesê nou soos dinge soos wat jy het nou sê dinge wat ek kan onthou. Dan moet jy weet as jy Okay. Dus daai kan ek onthou. Ek kan onthou ons eerste Castle game teen aan Bedshoot nog. Kan ek onthou. Wat ons nou nul is. Wat hy hier sommer het jong, hy hier sommer, né? Kan onthou. Yes. Wat hy net die bal cross vir my. En toe wat maak hy? Wat ek kom sê? Hoe kom jy nie met die paal toe nie? Kyk wat gebeur nie. Jy sien wat gebeur. Ou, even though ek is honger vir die bal, ek het geflik man reg. Wat hy het net een keer gedoen. En toe in die paal. To celebrate was like me. Ja, hy assist wat hy wil my gee, net celebrate te gee. Sy al op die bal, die B3 players, die slag hulle. Pa, ek skryf vir jou. Jones. Die man pas ek gewoon. As amper soos ek skryf, Jones. Hier kom die bal na my, my oë groot my bro. En my negotiate dan bizai. Ja. Ja, weet jy. Dankie. Ja, weet jy. As ek dink hulle het 'n whitey coach. Ja, alles mos aan table wie gewees man. Hulle mos hy die next jaar wat hulle mos nie. Wou kom om dit toe. Hulle mos hy sponsor hulle gee dit. Was dit almal? Nie almal nie man. Weet jy? As hy minder Dragon Chappie. Ja, so wat dinge sê. Ja, is yes. Ek onthou. Ek kan daai onthou. Kwai. Sien jy? En ek kan onthou hy Kogi maar van praat. En ek kan onthou hy game die Durban game. Playoff. Ja, die playoff ja. En ek kan onthou die youngsters wat saam gewees het. As julle twee as Enrico. Was hy hier mos? Kiks. As was 6. Man was mos Liverpool toe ja. Nou, hy sê dinge wat sien jy? Ek was ons eerste jaar mos nou aan die Castle. Alright? Yes, first year in Castle. Maar soos die hele ding oor soos Eagles was mos al die jare by Orion man reg. Nou hy alles gedoen. Hy het die team gerun. Yes. Reg. Nou Shallow was hardkoppig geweest man. Hy het net gevat, hy het net baie into wat Eagles hom hy gepropose het because
Ik sal net wel lieg man. Het was hard vir my om na van Orient na Palace toe te gaan. Reg, because as gevoel ek myself in die rug insteek. Ja. Because hy het me gemaak wat ek is. Of wat ek sal gestry word vir. Reg? Maar by die man dag is die man. Ek wil sê dit weer. As jy nie visie het, jy gaan jy stol op een plek reg. En hulle het gekom na my toe met 'n proposal kykie. Dis sê reg in die middel. Die gaan die bou om jou. Die mense kom na jou toe. Hulle sê vir jou, irrespectief van hulle backgrounds of whatever. Reg? Hulle sê hulle kom steeds na jou toe, maar hulle kom met hoekies en treis en sê vir jou hier te potentiaal lank. Hulle sê kyk hier oor op jou hier. Dis vir koop en ons weet sy kan mos elevate na die next level. Yes, you have to go. Right? Nou as die mense die desire sou en dan wie sy nou om vir hulle te sê nie, wat hulle approach vir jou. Ja. En hulle approach is strong man. Sien jy? Hulle approach is strong. Hulle kom nie nog hoekies en treis. Hulle sê vir straight kyk hier. We want you right now in 10 wat. Sien jy? Toe gaan ek laat myself toe kom kyk man. Dis die storie man. Dus ek nog once lief vir jou. Sy het vir my gemaak. Ek sal hom tot op 'n dag sal ek hom prys because sy sacrifices wat hy in my gesit het man. Kan nie man alleen moet gehad hê. No matter what. Top guy. So daar het hulle dinge gekom man. Ik was hartstikke bij paard, wie zei? Hij was nog wel een lekker paard. Wat vier was hij geweest? Hoe was hij geweest? 5k wat hulle 5 of 4k wat hulle nou. Because is een recorddeal bro. niet, hij nog niks. Menenberg, I mean, ik ben op Menenberg. Eigenlijk hij was 25 erin geweest. Met 3 erin. Premier is 25 erin. Hij was een poker hier weer. Soms, ik weet niet het praat. Hoe het ook komt dat Oost-Staat veel praat. Ook is soos ek sê man, ek is 'n guy so. Ek wil nog met die coaches is en nog praat en sulke goeie dinge sê reg. Maar dis Lunga. Ek en Lunga was ook mos lekker close geweest. Hy het vir my gesê, "Hey, ek dink Lunga kon hier by jou, hy het met 'n Oost se baas." Okay. Niet met die Ferrari. Ja, ek moet hy ook gesien man. As jy met haas Oost se baas. Nou hy kon la agter sien dan was dit reg. Ek sal nooit vergeet nie. Wat was die maandag aan ja. Die maandag aan. Ons was nie fulltime man, dit was die maandag aan van training. Ako Lunga daar. Die donderdag aan speel All-Stars en dan Kaizer Chiefs. Net Benka. Ja, was die donderdag op die Saterdag. Ek is nou onseker. En sê jy man vir hulle. Dis wat ek gehoor het by, jy weet mos hoekom hulle aan my toe man. Hulle sê, hulle sal twee players van All-Stars vir ons gee. Hy sal hulle salary betaal, want hulle wat mos betaal by die monthly en hy wat hulle betaal. Hy sal hulle salary betaal. Enige wat my vat, hy wil hê ek moet dan Chiefs speel. Nog, die donderdag of die Saterdag, hy is die maandag wat hy kom. Die woensdag, hy kom weer daar. Vertel hulle moet met die man die goed van. Hy speel maar net so goed dan julle en min te weet, die man is by elke game van ons. Oh, hulle weet hy nie. Hulle weet hy nie, ja. Nou sê Lunga van my, weet jy, as hy die bal het, dan kyk hy man, en as hy die bal het, ja, kyk hy man en sê vir hom. Nou ek het nie, soos ek sê man, hy is maar net gesels man, reg? Hy is maar net gesels. Dan moet jy nog hoor, hy is nog 'n storie voor hy. Ons wen musika sê reg? Dan moet jy laat dis. Dan moet ek ook gaan. Ek wil gaan na Steenburg toe. Because as ons nou hoor level reg, so ek moet nou pay. Reg? Ek moet eintlik nog meer pay. Nou hulle nie pay nie. Maar nou dis mos 'n bok. Yes. Ons speel vriendelik na Pokkele. Nou speel hulle mos die swak team, soos ons nou like, speel dan Steenburg. En dis die first team speel dan Silver Spurs, hulle Castle team. Ons speel alles wil op die turf en ons wil op die dinges. As niemand by ons net boek en vir die staan daar. Ek dink hulle weet ons toe nou.
na die game, Bokom en hulle twee sê hulle, vir die soek sy leidsie. Nou, ek het mos vir, aan Orient, toe het ek al 3 maanden stint gehad in die NFDA by Hannover Park. En toe was hy met vir die sy franchise man. Okay. Toe speel ek mos vir hom. So hy geloof nou, ek is iemand sy players. Sê vir Bok, jy, kry man nou, hoeveel geld kry, ek kan ons praat. Hy is voor die wou toe kom. Toe speel ek vir 3 maanden. Oh. Maar hy het nog mans goed gedoen man. Hy kan ek sê van Pelle, hy het nog mans al eerste season in die wou toe kom, eerste 3 maanden, ek gespeel het. Toe as hulle daar, hulle perform, hulle was kwaai. En toe ek kom en toe gaan ons, ja, weet ek nog, ek ken Rasta en Jeremy Jensen, ja. Oos 3 jaar, ek ben nog bijgekom, January maand, bijgekom. En het was nog een stoel ook in my clearance, hulle wil in my clearance geen, as usual. Dat is een oude story, ja. Jones, let's take it to the Greens, né? Die local LFA. Wat denken ze, wat is die biggest problem? En hoe kan ons die problem solve op die Greens? Ja, is klomp probleme so. Soos ek sê, ons is 'n groep man, hè. Dan praat ons. Ek dink my groep moet hulle net so vat en na install en hy by soos president en sy dinges en sy dinges en sy dinges. Because a younger generation gaat mos nou die baie idees. Ja, sis. Het gaat mos oor. Jou main objective moet is oor youth. Alright? En is 'n hartse storie man. As baie is hoeveel kaaslik teams in die Middelburg? As op because as infighting en ja, as 'n klomp goeie man. Ons sal seker wat 2 dae kan praat nou heeltyd nou aan die Middelburg LFA. Maar jy sien dan daar is weer dieselfde mense as gelyk en ek hoop nou, dinge gaan miskien nog beter raak. Jy sien dan wat het laas jaar gebeur. Die mense wen die league op die veld, maar op die papier wat hulle gesê, julle wat geding is nou, hoe weet jy? Sê sy vir my man. Ja. En vooral vir my nou, vir hoe speel ek hier op Middelburg. As ek nou Middelburg speel, dan as hy nog kwaad, ek het nie hom gespeel nie, en dan as het, dan word my team nog gebots. Well, honest opinion, no? Wen mense die league hiervoor die league begin? Ek het hy gehoor, ja. Hulle het so gesê, ja. Hulle het hy gesê. Hoe weet jy? Was soos, kop in een mis. Hy is die woorde wat so bereik op die groep. Sounds, geef my jou top 5 players, no? Wat hy saam speel het. Die beste. Number 1. Hy is baie difficult man, because daar's 'n klomp players in. Bro, top 5 bro. Is dit op die spot? En dan gaan skei en dan gaan dinges. Hulle sê, moet jy my naam gesê. Ja, moet jy randomly of collectively. Randomly meaning net strikers of overall top 5. Ja, is difficult. Player na? Ek As sê, well. my top 5 is Okay. my broer. Ja. Ek ben nou gesê, sy moet jou broer insit. As my broer. Maar as dit ek gaan my top 5 hulle sê, maar as jy sê hulle was talented man. Okay, is fine. No worries. Ja. Okay, as bro. My broer, as Clementine. Clemmy. Because hy was baie hard op my. Hy het my plek kan hou in terms van aggressiveness in fight in. Okay. En ja, ne? En Nummer 3. Ismail Stenfield. Die dinge wat ek gesien het, wat ek gedink het, hy kan nie produce but next level. Hy kan nie produce. Nee man, dinge wat ek nog wat ding miskien nou, hy skop 'n freak, ek praat van 'n worldie man, dat ding jy nou, as hy gaan dit skop, hy skop dit in die tak. Jesus. So hy second to none. En die ander is wat is naam die defender man, Blossom, Hardest Nails, Never Give Up, Still Playing Till Today now. Wow. En my last one sal ek sê is Mario, hier agter Pile. Nee. Okay. Ken hom. Mario.
Hy was intelligent, stil, soos Iniesta. Nou, different level man. Jy sal nie sê hy kan speel nie, but sy mind was next level. Trouwens, beste player ooit by Orient. Ek sal sê Ronald vir my. Ronald. Ronald ja. Hy striker. Robbie se broer. En number 9 man. Robbie wat vaak gespeeld het. Ja, dat is Sy broer. sy broer Okay. ja. Best player ooit by Palace. Ek dink Soos. Passetti. Ja. Oi. Sit die in orde vir my, né? 3 midfielders, né? Sit hulle in orde vir my. Soos, Tax, Six. Daar kom die difference man. Sy het wat 6, Kokker wat 6. Ouders. Ouders. Ja, you're right. En jy het gesien wat 'n flying winger was hy. Hy was 'n winger by Ajax, joh, jy kan nie man getik het nie. Jo. Jy was so maar soos my, maardere evens. Touch and go. Maar soms chicks. Taxi was second to none. Klas. Skillful. En ons nog nooit samen gespeel nie. Wat is het? Ja, was ek moes ja. Wat is Orient? Wat ek het daar nie. Eindelijk, ek was by Event Rangers. Niet vir 'n loan speel, ek kom weer na Orient toe. Ek kon Roos moes aanpeel, dus moes hy die laaste game, no? Maar het so man. Wat soos vir my is ultimate man. Why? Hy is die link between defense en attack. Hy is die link. Voor gaan zo ons laatste vraag. Het is enige motivation voor die youth? Ja, ek het baie motivation. Ooit? Because ek is nou besig. Ek en my beste vriend, Nathaniel Fouten. Ek en hy is nou besig. Okay, ek is baie besig. Like football wise. Ja. Speel. Because ek speel met haar by Africans in die Kalitsa en ek speel haar by Event Rangers, maar ek is nou weg haar by Event Rangers. Because ek soek nou wat maar sy 'n klein challenge. Miskien maybe laaste voor haar. Ek het miskien something up my sleeve, ja. Okay. Because my klonkie speel mos hier vir 'n team man, so ek dink miskien closer ek wil hom toe. Die ding is die, dus ek het nog nooit in gangsterism plaasgevind nie of wel involved gewees het nie, as up to jou. En soos ek al sê het, die voetbal, ek speel nou hoe lang voetbal, ek ken so 'n klomp mense ken van my. So hy het my gemotiveer eintlik. Ek moet gaan kyk op die kant man. Reg? As jy die plekkie, as jy jouself. Ek by een van die dag is die, jy kan net stil sit en goed te bewag nie. Right? Ek het uit my comfort zone gekom en toe gaan van die goede. Dus ding het gebeur by my by All Stars, wat niemand van weet nie. Want jy sal dit sien op my gesig nie, of ek sal dit ekspressie, reg? En in my kop neergesit en gaan week. En by een van die dag, ek was rewarded. Why? Kan iemand se mind change. Hy kan nou vir jou sê, weet jy wat het hy over my gesê? You come from a drug team. Ek sal nooit vergeet nie. Ek speel vir All Stars. Nou jy weet mos, as hy staat reg, die game staat nou die next oggend. Dan die starting 11 moet mos cool down reg. Hy man laat my train. En dis 'n man wat sal la maak, hy het dit tot voor sy kop. As dit nou uitgeklok is op die veld, hy los vir ons, al maak hy sy la. Maar die man sê vir my, "Jy, you come from a track team." En goed, wat ding sê, ek het vir hom teruggesê, of vir hom gesand, of vir hom gesê, ek gaan hy mense sê, ek het my mond gehou, want dit is my week, reg? En op 'n einde van die dag is nie, hy moet my gespeel het, want ek het hom gewys, man. Ja. Ja, ek kan maar wat vir my sê, reg? Want meeste players sal, soos iemand maar 'n one bantam, weet jy, die ou, ons speel in die woestyn, jy sal nooit toch iets. As jy kry mos die break reg, die saam met die break reg, en dan na hy staat ek lief moet nou weer, maar ons train moet reg hierdie jaar, reg hierdie season. Yes. Ek sta in die woestyn, ek sta, en man haal my na 30 minute haal my af. Jo. Ek het nog nooit aan my gebeur nie. Jo. Dat een van my players, ek wil nie sy naam nou noem nie. Een van my players sê, Jones, sy ding is in die veld. Ek sê hom, nee, relax. Because ek is 'n believer ook, man.
man. Recht? Ik Sounds. geloof. Last question, bro. Nou, but someone honest wees, man. Yo, yo, Someone honest wees, bro. yo, dit. Je laatste vraag. Wie zou Wie is weer beter, bij hè? mij? Wie zou weer bij mij nou? Aan plat. Laatste vraag, bro. Who was better between man and size? It's a twin pot. Cheers!